ndagusuje kandi mwifurije byiza hano hose batandukanye wowe nshuti ukunda ibiganiro n'amakuru binyura kuri channel yitwa Imboni TV. Nje nitwa Ajabu Marashi nguhaye ikaze muri aya makuru agezweho muri aka kanya tuvugana. Amakuru menshi ari kuvuga muri uyu munsi n'amagambo akomeye yatangajwe n'umuyobozi wa Hezbollah muri Libani, kuko uyu muyobozi wa Hezbollah yatangaje ko bagiye koresha imbaraga nyinshi cyane bakaba barwanya Israel, ndetse yashimangiye ko Hezbollah itazigera ishyira intwaro hasi nubwo hamaze kuba agahenge k'iminsi 10 hagati y'igihugu cya Libani ndetse na Israel. Ariko umuyobozi wa Hamas yavuze ko Hezbollah itazigera ishyira intwaro hasi, ahubwo ashimangira ko bagikomeje kurwana, bagikomeje kwihorera, ndetse ashimangira ko bagikomeje guhorera umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei wa Iran yishwe. Akomeza atangaza amagambo akomeye, aravuga ngo nta Hezbollah nta Iran, aravuga ngo Hezbollah ndetse na Libani ni roho ebyiri ziri mu mubiri umwe. Uvanyemo Iran, Hezbollah ntibaho; uvanyeho Hezbollah, Libani ntiho. Yavuze ngo ntabwo byashoboka yuko mutandukanya Hezbollah na Libani. Niyo mushaka yuko Hezbollah ivaho, ni murimbure Libani, nabwo Hezbollah izava, kandi biragoye. Ashimangira kandi yuko iby'agahenge kumvikanye uko iminsi 10 hagati Iran ndetse na Israel katazubahezwa, bitewe n'uko Hezbollah izakomeza kurasa muri Israel kugira ngo ihorere umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei wishwe ku 28 Gashyantare 2026. Ndetse ashimangira ko mu gihe cyose byanashoboka ahubwo ngo hazamo n'intwaro zikomeye zitakoreshwa mu minsi ishize, ndetse akabazamo n'intwaro ngo zishobora kuba n'izakirimbuzi cyangwa se n'izindi zirasakure, ariko zikaba zafasha kino gihugu cya Libani ndetse na Hezbollah kurwana ndetse no guhangana n'igihugu cya Israel. Ikindi ashimangira yuko yasabye yuko kugira ngo Libani ibe yahagarika kurasa, yasabye Israel kuba yafungura imfungwa zose yafunze z'abanya-Israel, z'abanya-Libani, zaba muri Hezbollah, ikabafungura. Ikindi ikabanza gacyura impunzi. Asaba yuko kandi kino gihugu cya Israel kigomba guhagarika intambara, ngo mbere y'agahenge bagomba kubahiriza ibintu byose Libani yasabye, ndetse mbere yuko basubira inyuma na mbere yuko barasa bagomba kubanza bakumva yuko bakwiriye gufungura ifungwa z'intambara n'iza politike, abantu bafashwe bugwato muri Hezbollah n'abandi batandukanye bagiye bafatwa uko bunyuranije n'amategeko, bakabanza gucyura ifungwa zose, ngo nibwo Hezbollah izashyira intwaro hasi. Bitabaye ibyo ngo Hezbollah izazana intwaro ziremereye za muzinga cyangwa se zirasakure cyane, kuko batangiye kuvuga yuko hasha no kozanamo intwaro kirimbuzi. Hezbollah ikifashisha inshuti zitandukanye z'ibihugu bitandukanye bifite intwaro za kirimbuzi, urugero nk'Uburusiya cyangwa se Ubushinwa n'ibindi bihugu bitandukanye bifite intwaro kirimbuzi, bikaba zaza mu gufasha Hezbollah mu guhangana na Israel. Gusa umuyobozi wa Hezbollah akivuga aya magambo, Iran yahise imusubiza. Mu kumusubiza kwa Israel, yasubije irasa muri Libani misile nyinshi cyane, ndetse zahitanye abantu benshi cyane mu gihugu cya Libani. Mu by'ukuri n'ubwo hasi w'agahenge k'iminsi 10 ntabwo kubahirijwe, bitewe n'uko Israel yakomeje kurasa, ivuga ngo irimo yasubiza ku magambo yatangajwe n'umuyobozi wa Hezbollah, ivuga kuba Hezbollah itazahagarika imirwano. Israel ihita isubiza na misile nyinshi cyane, ndetse yica abasirikare muri Libani, yica abasivile benshi muri Libani ndetse no muri Hezbollah. Benshi bapfuye kuri uyu munsi bitewe n'amagambo uyu muyobozi wa Hezbollah yatangaje, nk'uko ikinyamakuru BBC cyabyanditse. Uko byagenze kuri uyu munsi, iyi nkuru yose uko yari imeze, umuyobozi wa Hezbollah yitwa Walif Safa. Uyu nguyu ni umwe mu bakuru cyane bo muri Hezbollah, yaganira n'ikinyamakuru BBC, ikinyamakuru kizwi cyane cyandika amakuru cyane y'ubuzunguzi. Yavuze yuko rero umutwe wa Hezbollah udateze ko washyira intwaro hasi uko byagenda kose. Yavuze ngo ntabwo bishoboka icyo Israel yakora cyose, ngo nubwo yaca umutwe abano muri Hezbollah, nubwo yarimbura Hezbollah burundu, ngo nuzavuka nyuma azamenya ko hari umwanzi wahozeho witwa Amerika, witwa Israel, bityo nawe aze kurwana nk'umuntu ufite amaraso yo mu gisekuruza cyo muri Iran ndetse n'abahezbollah, afashe kurwanya abanzi harimo Amerika ndetse na Israel, nk'uko umuyobozi wo muri Hezbollah abigarukaho. Avuga yuko kandi muri iyi minsi 10 yumvikanyweho y'agahenge hagati ya Libani ndetse na Israel. Avuga ko Hezbollah izakomeza kurasa muri Israel kubera ko ishimangira ko gahunda yihaye yo guhorera Ayatollah Ali Khamenei itaragerwaho, ngo ibyo bakoze nagatonyanga mu nyanja
ngo bakomeje gukora ibitero byinshi kugira ngo bahangane n'abantu bo muri uyu mutwe ndetse n'abantu muri Israel n'abanyamerika ngo bashoje ibitero bikomeye ndetse n'intambara ibyo we yita ngo ni amakosa akomeye bakoze yo gushora intambara kuri Iran. Minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu we yavuze yuko ku kwambura intwaro Hezbollah ngo nicyo kintu cya mbere kibanze Israel isaba Libani muri kano gahenge kumvikanyeho k'iminsi 10. Benjamin Netanyahu yavuze yuko muri iyi minsi 10 ikintu cya mbere Israel Libani izakora ngo izabwira Libani ngo mukire intwaro hasi, ariko ibyo ngibyo Hezbollah yavuze ko bitazigera bibaho. Usibye no gushyira intwaro hasi, ahubwo ngo nibwo bagiye kurasa cyane kurushaho, ndetse bakagendera muri kino cyuka ndetse na kano kayaga gatoya, ndetse no kubahugiye mu kubakemura ngo ibyo by'ibiganiro n'amahoro. Hezbollah izaprofitira muri kano gahe gatoya bahugiyemo no kuganira ku by'agahenge, noneho ishyikirize intwaro cyangwa se izijyane hafi y'imipaka y'umwanzi n'ahantu hegereye target z'uwo mwanzi, noneho ngo izirase ibone uko itsemba cyangwa se igera ku ntego zayo ngo zo guhorera Ayatollah Ali Khamenei. Mu by'ukuri yashimangiye ko kano gahenge k'iminsi 10 kuri Hezbollah ngo ni umwanya mwiza wo gukomeza kurwana ndetse no kurasa intwaro na misile nyinshi cyane zo kwifashishwa, ndetse no gushaka ubundi bufasha bw'ibihugu bitandukanye n'abandi b'inshuti bwazamo. Ano besha bavuze ko ashaka kuzamo intwaro za kirimbuzi n'izindi zikomeye zitakoreshejwemo mbere kugira ngo zize gufasha no gihugu cya Liban ndetse na Hezbollah mu guhangana byimazeyo na Amerika ndetse na Israel. Abashijwe kugushyira intwaro hasi, uyu muyobozi wo muri Hezbollah witwa Safa yavuze yuko ibyo ngibyo ngo bidashoboka, ndetse ngo nta nubwo bizigera bibaho n'umunsi wa rimwe. Usibye ngo no kubaho ngo none bari kubitekereza mu nzozi ngo nabishyira hasi kubera ko Hezbollah ngo ntabwo izigera n'umunsi umwe ishyira intwaro hasi, ngo nubwo byaba bahita babirota, ngo nabirose mu nzozi bahita bakanguka. Niko yabitangaje, ashimangira ngo mbere y'agahenge yuko kubahirizwa. Arongera avuga ngo mbere yuko Iran isubira inyuma, aravuga ngo kandi mbere yuko harekurwa imfungwa, arakomeza ngo mbere yuko impunzi zifungurwa ndetse n'ibyangiritse byose bibanze bisanwe. Niko yavuze, asaba yuko ibyangiritse byose, ibintu byose Israel na Amerika byangije muri Libani, cyane cyane hafi y'abantu ahantu hose harashwe na Israel bari kurasa kuri Hezbollah, ngo mu gihe cyose bitarasanwa ngo ntabwo Libani ihagaritse cyangwa izigera ihagarika kurasa muri Israel ndetse no kurasa ku birindiro by'abanyamerika n'ahandi hatandukanye kugira ngo bakomeze kugera ku ntego zabo. Bashimangira ko ari guhorera Ayatollah Ali Khamenei nk'uko bo babigarukaho. Ibyo rero ngo bitera impungenge abantu benshi yuko intambara iri kwaguka cyane ndetse iri kugera kure hashoboka cyane. Ashimangira yuko kandi Hezbollah izakomeza gushakisha abafatanyabikorwa abakomeza kuyiha ingufu mu buryo butandukanye kugira ngo igere ku ntego zayo. Ikiganiro nawe mu nyubako yitwa ikiganiro yakoreye muri Beirut, ahangaha yaganiriye ku ishusho abona uko imirwano imeze ndetse n'amahoro uko abona ahagaze, ndetse nuko abona ubufatanye buhagaze hagati ya Libani ndetse na Iran. Ashimangira ko Iran ndetse na Hezbollah ari hagati k'inkubirane utakwigera utandukanye n'umunsi umwe. Ikindi ko bitashoboka ngo ntiwatandukanya Libani nta nubwo watandukanya kino gihugu cya Israel ngo bishoboke. Igihugu cya Libani n'igihugu cya Iran ni hagati nk'ubirane utakwigera utandukanya, nubwo ngo wakora iki cyangwa se nubwo wazana ikintu ugakeba gifite ubugi ugakeba, ngo ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Safa yagize ati Hezbollah na Iran ati ni roho ebyiri ariko zituye mu mubiri umwe. Ni amagambo yitangarije uyu Safa, umwe mu bantu bakomeye cyane bayobora umutwe wa Hezbollah ubera muri Libani ufasha Iran. Umuyobozi kandi arakomeza avuga ngo ntihashobora kubaho Hezbollah mu gihe hatariho igihugu cya Iran. Arakomeza aravuga ngo kandi nta Iran na Hezbollah ntishobora kubaho. Ni amagambo yatangaje ashimangira ko ibingibi by'uko Iran izigera itandukana na Hezbollah bidashoboka. Abantu bareka no kubitekerezaho basubiza amerwe mu isaho. Hezbollah ni umutwe wa gisirikare, n'amagambo ya Safa niko yavuze, ari kumukotinga. Yavuze ngo Hezbollah ni umutwe wa gisirikare w'Abayisilamu ndetse n'uw'Abashia.
ahakana amagambo y'uko ari umutwe w'iterabwoba. Arakomeza ngo umutwe urwanya kubaho kwa Isirayeli ndetse ufatwa n'Abanyamerika ndetse na Isirayeli ndetse ugafatwa n'Abongereza ndetse n'ibindi bihugu byinshi nk'umutwe witwaje intwaro. Avuga ko rero nubwo ibihugu nka Amerika n'ibindi bitandukanye biwufata nk'umutwe witwaje intwaro cyangwa se w'iterabwoba, atari byo, ahubwo ngo ni umutwe w'Abayisilamu ariko urwanya kubaho kw'Abanya-Isirayeli. Ni Safa bigarutseho umwe bazo bakomeye cyane bo muri Hezbollah. Uyu mutwe winjiye mu ntambara wo gufasha igihugu cya Iran mu ntangiriro z'ukwezi kwa Werurwe cyangwa ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2026. Ivuga yuko Hezbollah ija muri iyo ntambara, ivuga yuko ije guhorera wari umaze kwicwa muri iyo minsi wahoze ari umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei wishwe kwa 28 Gashyantare 2026, ndetse avuga yuko izakomeza kurwana ndetse no kugera ku ntego zayo kugira ngo ihorere umuyobozi w'ikirenga wa Iran wishwe Ayatollah Ali Khamenei ubwo intambara itangiye ku ikubitiro. Ikindi ngo kwihimura ku bitero bya Isirayeli kuri Libani bizahoraho. Ikindi kuva byatangira mu 2024 kugeza igihe cyose Iran ndetse na Amerika ndetse na Hezbollah ikomeje gufatanya bazakomeza kurasa Isirayeli kuko ni umwanzi ukomeye cyane kugeza igihe cyose hari ikindi kintu kibe kidasanzwe. Nawe yavuze ko ataramenya ngo niki cyaba cyabe kugira ngo Iran yumvikane na Isirayeli cyangwa se Hezbollah ereke kurasa muri Iran. Ibyo yavuze ko bigoye kugira ngo Hezbollah ereke kurasa muri Isirayeli, yavuze ko bigoye. Abaziguye niba Hezbollah ishimbere inyungu z'abaturage ba Libani cyangwa se abaturage bo muri Iran. Uyu muyobozi Safa wa Hezbollah yasubije ati birumvikana cyane Hezbollah ishaka inyungu z'abaturage b'Abanya-Libani kuko Hezbollah ntabwo yigeze igaragara n'umunsi umwe ishimuta abaturage ba Libani cyangwa se ibasahura cyangwa se bagirira nabi. Ivuga ko ikora mu nyungu z'abaturage ba Libani no mu nyungu z'abaturage b'igihugu cya Iran bose uko bakabaye. Gusa benshi mu baturage ba Libani baganira n'ikinyamakuru BBC mu bihe bya vuba ahangaha byatambutse muri iyi ntambara bavuga yuko abifuza ko uwo mutwe wa Hezbollah wamburwa intwaro ndetse yuko bawushinja kugira uruhare runini cyane mu ntambara ndetse no kwangiza uburenganzira bwa muntu. Niko bo bagiye bavuga abaturage muri Libani, bagaragaje ko hari bamwe na bamwe batishimiye kuba Libani iyi Hezbollah iriho. Gusa ariko benshi bakashimangira yuko Libani iri mu bintu biri gutuma iyi ntambara itarangira ndetse nagenge kumvikanye yuko atarangira bitewe nuko benshi bifuza amahoro, ariko bakumva ko kuba Libani ikiraswaho bakumva ko rero bagirirwaho ingaruka kuko abaturage benshi baturiye ahantu Hezbollah iri abenshi muri bo bararashwe, abendi barimutse, hapfuye abantu benshi muri iyi minsi itambutse, abarenga miliyoni barahunze, abantu benshi cyane, ibikorwa remezo byarangiritse, ariko bari kurasa kuri Hezbollah none ibikorwa remezo by'abaturage nabyo bikangirika, abaturage bagapfa, inzu z'abaturage zigakongoka. Niyo mpamvu abaturage muri Libani bavuze yuko bifuza ko Hezbollah ngo yakurwaho ndetse ikamburwa intwaro kuko iyo barashe kuri Libani bakarasa kuri Hezbollah, umuturage wo hasi utuye muri Libani hafi ya Hezbollah icumbitse agirwaho ingaruka n'izo misile zirashwe n'abaturage bo muri Isirayeli. Niko baba bigarukaho. Mu gihe Hezbollah yo ihakana gushyira intwaro hasi, yavuze ko itazigera ishyira intwaro hasi uyu mutwe wa Hezbollah. Isirayeli nayo ivuga yuko ibyo ngibyo ngo ari intero cyangwa se ari intego yayo ndetse ko Isirayeli izakomeza kurasa kuri Hezbollah kugeza igihe bitarangiye. Ikindi kandi cyawe kuri munsi nuko agahenge kose gashoboka kuba igihe kirekire cyangwa se cya mu gihe gitoya uko byagenda kose, ariko ngo intambara izakomeza nko Hezbollah bigarukaho. Gusa uyu munsi Hezbollah yavuze ko nubwo bizakomeza hakaba iby'agahenge bazakomeza kurasana hagati y'impande zombi, haba Isirayeli ndetse n'igihugu cya Hezbollah. Ikindi nuko Isirayeli yo yashubije mu buryo butaro bw'imvugo kuko Isirayeli yo uyu muyobozi Safa muri Hezbollah agitangaza aya magambo, Isirayeli yahise yegura intwaro itangira kurasa muri Libani ndetse yongera kurasa kuri Hezbollah, ivuga ko ikwiye kurimbura uyu mutwe ndetse ivuga ko igiye kuwurimbura kugira ngo ivaneho. Ishimangira ko kuba ari ikibazo gikomeye cyane cy'akarere ndetse yongera gushimangira Isirayeli yuko ari ikibazo ndetse ko Libani cyane cyane icumbikiye umutwe wa Hezbollah, ko Hezbollah ari ikibazo
kibangamiye Isirayeli. Rero avuga ko mu gihe cyose Libani izafasha Isirayeli mu gusenya Hezbollah ngo bizakomeza bikabana neza. Bityo rero ngo Hezbollah ikwiye kuba yavaho nk'uko abayobozi babitangaje, nk'uko banasubije mu buryo bw'imvugo. Umuyobozi wo muri Hezbollah yavuze imvugo gusa, ariko Isirayeli yo isubiza iri kurasa. Abantu benshi bumvise amagambo ya Safa bibwira ko hashobora kuzamo intwaro zidasanzwe, banavuga ko hashobora kuzamo intwaro za kirimbuzi zishobora kuzanwa n'abantu benshi b'inshuti baturutse mu bihugu bitandukanye ariko bataramenyekana neza. Ariko benshi batangiye gutekereza yuko igihugu nk'Ubushinwa byatangiye kohereza ubufasha bw'intwaro n'ubwirinzi muri Iran, bashaka no gufasha Hezbollah mu komeza kwirwanaho kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse akomeze basurvivinge. Ntabwo uramenyekana neza kuko niba hazazamo intwaro kirimbuzi muri iyi ntambara ntawe urabihamya, nta ruhande rurabyemeza, ariko hari abasesenguzi mu bya politiki batangiye gutekereza yuko bishoboka yuko hazamo intwaro kirimbuzi cyane cyane kugira ngo uruhande rumwe rwemeze urundi byanya by'ijana ku ijana, cyangwa se uruhande rumwe rurimbura urundi neza kugira ngo amahoro ndetse n'agahenge ndetse n'icyo uruhande rwifuza rubigereho, kuko uruhande rumwe kugira ngo rutsinde urundi ni uko rumwe rurimbuka. Bivuze ngo niba Iran ishaka gutsinda Isirayeli bwiravaho, niba Hezbollah ishaka kurimbura Isirayeli iravaho, niba Isirayeli ishaka kurimbura Hezbollah ubwo Hezbollah iravaho. Niyo mpamvu benshi bavuze ngo hashobora kuzamo intwaro kirimbuzi zigakoreshwa mu kurimbura ako gace, cyangwa se abantu runaka batifuzwa muri iyo ntambara, cyangwa se biswe abanzi, kugira ngo intambara ihoshwe. Gusa Papa uyu munsi yongeye kunenga ibingibi by'iyi ntambara, n'abandi benshi bakomeje kubinenga. Ibi byakomeje kuba kuri uyu munsi byinshi, gusa reka nsoreze ahangaha. Shimire mwebwe mwese twabanye muri aya makuru yagezweho, cyane cyane kuri amagambo yatangaje n'abayobozi muri Hezbollah n'icyo Isirayeli yahise ibitangazo itangira ibasubiza. Hanyuma mwebwe mwese mwakoze kwa nanjye muri aya makuru yagezweho. Nitwa Ajab Marashi, mwakoze kwa nanjye muri aya makuru. Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.